Hai menaze hegima I zai hai menaze klum I awang riame nama indui ke zis kui kamai hegi gedere insa Paulia gaira dele India ramgu Ministry of Road Transport and Highway Minesa zapnuine Nagaland ge tati bating kum chang na za kreuze madai ge na nai kum tingkum chang na za angkai ze kchum tingkum skui lungge gari mpui ki National Highway kilometer chang madai za high squeeze ringe develop te goile ze kachudele the Ministry of Road Transport and Highway Minesa za Nagaland ge tingkum skui lungge kilometer chang madai za high squeeze ringe gari mpui ki National Highway tleu gai bige kacharang kang te ta te back roll chang hadai ze keze hai madai ze ringe ze skui they tate gale zeduka chudle zane magda baginedu the Ministry of Development of Northeastern Region hangeze under Northeast Special Infrastructure Development Scheme banai Northeast Road Sector Development Scheme lamgenedu road project rexna jasna hange charangkang krol changchumja hai chumja rexna jaknaja lagringe ze set sanction te gale ze Union Minister of Development of Northeastern Region Sri G Kisan Reddy ne Rajya Sabha Sam Kah Kibi Kiye Nebe Bigina Rogaidele. Zana Telangana State Good Chief Minister Teti Bepe, former Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Roloket Gene Kaukyuza, Nznain Dukyuzi said remiting Chosun Chet Kana Igomihige, Hyderabad Yasoda Hospital Rahevkige, Tewongai Zelale Zekachedle. Zaipachu PM Dr. Manesaza, Telangana State Good Chief Minister Teti Bepe, K. Chandrasekhar Ro, Loket Gene Kaukyubize, Pepi, Prakan tuk baza imak rahangen no maile zekachedle expose gene surgery te rahangen nang legudle zekachele zana Telangana State ge naikum State Legislative Assembly election bamge BRS meze Congress mena duwang di pachai suja Congress mena Telangana State Good Chief Minister Kachi Bepe hange Revan Reddy zeklang gaidle za Telangana State Good Chief Minister hange Congress mena Revan Reddy zeklang gai pachai suja Telangana State Good Chief Minister hange tedu ten tip kainele za Telangana State ge naikum State Legislative Assembly election ba magbasoga congressman kamkeu gaibize Telangana State ge mpui mizan mpui nung bam ramlein ze government go gari bas ge pe mi pe magze tebe te ra hange kamkeu gaibize namai ndui ke hizis kui kamai gene sevze Telangana State ge mpui mizan mpui nung bam ramlein za Telangana State luiza government go gari bas ge pe mi pe magze tebe te do dile ze kachudle Zana Indiram ge teti beting kum changma zinke huzi mingye gene chuze chunarya ka changmege Indiram ge Chief Minister Pungti Langbze Odisha State Good Chief Minister Navin Patnaik le zekachetle Zana Navin Patnaik ne Odisha State Good Chief Minister Pungai bize tingkom kai ze chumze ze haina ze raxna ze sna pung changle zekachetle Zana Indiram ge Chief Minister mroge chinglang bize Kerala State Good Chief Minister Pinarayi Vijayan Kerala State Good Chief Minister Zapatingkom Rex Nazet set Changle Zekachedle Zene India Ramge Chief Minister Mroge Nalang Bze Arunachal Pradesh Good Chief Minister Good Chief Minister Pema Kanduze Patingkom Hadaize Madai Runarele Zekachedle Zene Bihar State Good Chief Minister Nitesh Kumar ne Bihar State Good Chief Minister Pungdeep Zetams the set Changle Zekachedle Zana Northeast State Manipur ge People Liberation Army PLA ngkim go nam kya spy te rahange tet me mina hankreuze ke chumze plam chimang me nam kya spy mena tatibe ndui ke hze madai mai Technopal district ge capture ni blam ge Revolutionary People Front RPF menans nai rimai ge Penulungai lagba samsalya dele za Manipur Technopal district ge tatibe ndui ke hze madai mai ge chai di men ki me mina hankreuze ke chumze People Liberation Army ngkim go nam kya spy te rahange tet me Zekachedle expose zigene RPF mena pnui lunga lak zena pnui ze baize ka kamra basoga ze chaidi me mina hankreuze ka chumze hingeu pe gaidele zekachule Zana Manipur ge state government ne sakza khamne be mro hazau zora hange nambe hingde tingkum changke ze high squeeze rak squeeze cat kumgu luton le zakachedle za aize cabinet meeting ro ta tibige bambe gene kamke gaidle zachuna Manipur government ne hazau state ge zora hange nambe tingkum changke ze high squeeze rak squeeze cat kumgu lutoni bachai suije chuna Manipur ge sakza kamne be mro hazau rameze zodai do duidle zakachule zana chuna North East State Manipur ge sakza kamne be mro hazau zora hange nambe hingde lutoni bachai suije tingkum
loket ge hazau zo be mi gu tax ne krol hai srok mang na hai sna wang ra hangen no mai de le zaka chule Zene Russia kadege Ukrainian manai Russian mehrei te blam gine Zeme namene kan chablu gumze President Vladimir Putin ne Russian kadego President Tinkum Sruk pung dodai gure le zaka chudle Zachuna Russian kadego President Vladimir Putin ne Russian kadego President pung beze Tinkum changna kum gene Tinkum changna zete set gre kreuze kna zena hnai kum Tinkum kum changna jang kaise ke chumria zena Tinkum Sruk Russian kadego pane President pung dodai gure le zaka chudle Zene Trinamool Congress MP Maho Moitrane Charangkang Krol Kana Lute Bizigene Pachung Ingize Man Neura Hange Lok Sabha MP Tabam Pung Begene Lutoni de Lei Zakachele Zene Northeast State Assam Go Chief Electoral Officer CEO Anurag Goyal ne saza Assam ge electoral roll ge daike zemena lame ka chebe finalist ya makum tingkum chana jang khaise medai khna ke ze diset maina lya dai gule izaka chule zana chuna Assam ge voter list lya gai ka hachi bige zemena pambe krol kana za la khadai za chumze changna za hai medai za raksruk la muile zai che poroge mpe mina krol ke za lang kai za kana za changkreu za kana za hai medai za hangrak te se za chum za impui mina krol ke za lang kai za changrak te se za squeeze hai mingeu za raksruk za skui za mpe midumang impui midumang mena hai medai za hang de se la muile za ka chedle za na lya gai ka pre bige za krol kana za la khadai za ke za changkreu za ke za hai sna za hang hadai za chum zai poroge mpe mina krol ke za lang kai za ke za chang kai za te se za hai mingeu za hang hadai za chum mpui mina krol ke za la kreu za squeeze changrak te se za kana za hai te se za madai zana mpe midumang pui midumang mena hai chum za rak squeeze sruk lei za ka chudli zana voter list ge zemna ke lang bza 52 Zagirod SC constituency lei za ka chudli 52 Zagirod SC constituency ge voter list ge voters me ba me mina lang madai za changkai jete se za hai sna za rak squeeze ga chumla muilei zana sarupatar constituency ge zana voter list ge voters me zemna chamlang lei za ka chudli sarupatar constituency ge voter list ge zemna voters me ba me mina lak ke za changkreu za squeeze hai squeeze hang kreu za te set runalei za ka chudli zana voter list lia gai ba ka pre pe suna lia gai ka hachi bige za zemna mina lak ke za changrak squeeze hai sna za hang kreu za sna 0.8% na nto de lei za ka chudli zana chuna lia gai ka hachi bige Assam ge polling station bambe changkai jete se za hai na za mingeu lamui za chige urban jana changchum jang kai jete set zana rural jana changkai je mingeu za hai ke za raksna za sna zana lia gai ka pri bige za changkreu jete se za hai madai za himre polling station za chige urban jana changna za raksna za mingeu zana rural jana changkreu za srok za hai chum za ringeu za mingeu lei za ka chedlei ai gena na mai ndui ke ji skui kam mai higi ge de rein sa po za loi gai de lei pi gai za inking gai ni mele ne ze to de lei